Banco Nacional Comércio Timor-Leste processa ona empresário Lubung onde hatamba processo de justiça e a tribunal. Presidente Comissão Executivo BNCTL, Antônio Vitor hato assunto né, ba jornalista Timor Post domingo Loron Sanulo Racing hat fulan julho tinang ne katak. BNCTL em processo onde sirabele coopera a justiça. Niedehang, BNCTL kar tomang empresário Lubung, makalo extrato bancário falso. Falsifica documento onde tuir projeto sira e larang. Kami agora dam pode logo kita vai lá ao tribunal em processo nanti bersama justiça para yang será o extrato bancário falso, né? Falsifica documento sira do tuir projeto bersama separtnya. Kaman sama kami agora vai kontam cetak dan kami la tolera. Iya, agora logo kita tak lepas yang tribunal dalam perubahan kami jurnalis menjadi berita begini. Mudah-mudahan proses bawah ya keto ya mana ya ambil terminal kami dia proses itu mas kami ya ambil hasil orang bertoleran apalagi kemudian naik nih kita yang rumah naik senosa si administrator rumah salah sorry normalmente silakan waktu dokumen strat bancário yang precisa tal saja yang precisa de ter concurso rumah ke rumah itu será não dia buat gampang loh satu hal. Mas contoh yang ini mah cek mengalos, kami lalu ke saya abang no, nih, kami proses sosial. Iya, ya lu kita lakukan itu mirip sih, ya baru mau kami cek kalau sedang tomang sini, baru ke ba kami harus proses itu. Think certo itu saya emang administrator bancário kontanya, ambil betul proyek itu dia empresário betul proyek. Laos yang banyak ya turun saya masuk proyek itu, nih. Dari balo lohi dia makaru kosan juta, dia kalbar ma kualiti perete bulu masih ya tempat atende yang será hora da tempat bosok mai de lebih maka haru kosan mai juta mai balo to 100 juta pound sterling 100 juta euro 4 juta euro 5 juta euro mai de lebih haru mai tarede bai teni debate orçamento né atal pembangunan bai teni rain né kan temos que ter tenia governo ou parlamento se dia ane for credit vai maruma ane check for 1 juta lalu check lai onia kolateral ya kala onia bisnis ya kala kemai de liur na ba ola koi saru ko mai 1 juta 2 juta for sawat itu. No caso Hirakne, BNCTL processa e tribunal, balum foi mak acontece e a fulan Hirakne larang, no ema Hirakne, BNCTL haruka ona ba tribunal, no banco na fatin respeita processo nebelao e a tribunal. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post.